Mwiriwe neza, njyewe nitwa Sharofu. Naho indi nkuru mbi tugezeho aka kanya ni uko Liyetona Jenerali Innocent Kabandana wakoze inshingano nyinshi zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda RDF, akaba yewe yaranayoboye inzego z'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye iminsi. Ni amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda MINADEF kuri iki cyumweru tariki ya 7 Nzeri umwaka 2025 ko yaguye mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe aho yaramaze iminsi yivuriza. Nyakwigendera Liyetona Jenerali Kabandana yari umwe mu basore bahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo gutangirana n'abandi basore n'inkumi ba RPA urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990. Yewe biteye agahinda, akazi gatandukanye yakoze mu ngabo z'u Rwanda harimo kuba yarayoboye umutwe wihariye wa gisirikare Special Operation Forces, ndetse no mu myaka ishize aho yakoze imirimo inyuranye kuva mu bikorwa byo kurwana, kuyobora ndetse no guha imyitozo abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Yabaye kandi umukozi wihariye ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda Washington DC. Si ibyo gusa kuko kandi nyakwigendera yanabaye umuyobozi ushinzwe imibanire y'ingabo n'abasivili muri brigade, umuyobozi mukuru w'amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi b'ingabo muri Loni ho muri Sudani y'Epfo. Yanabaye kandi perezida w'inama ishinzwe amasomo ya gisirikare, umuyobozi mukuru w'ibikoresho Chief of Logistics ku cyicaro gikuru cya RDF. Yewe ni byinshi yakoze, ntabwo nasusa kandi ntababwiye ko yanabaye komanda w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ndetse n'umuyobozi mukuru wa Rwanda Peace Academy riherereye i Nyakinama mu karere ka Musanze. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze imutuza heza. Warakoze ntwari yacu. Iyi ni Sharova News Press.